Assalamu alaikum. En salmina on nokku ka won don. En ngara sendo de ngande kadi siko dum Allah muyi. Yoga e tobbe wawa e findinde bana adama. Merci, bonjour Mamadou Sarafou. Fatou Dingraï depuis Bruxelles. Atekou Sal, merci. Amar Lamarana Rabiatou. Diallo Saliou depuis USA. Diallo Saliou Kakuma, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à tout le monde. Nous sommes ensemble ce matin encore. Fi en waaw sendo dade yoga e mijoji. Merci. Partagez la vidéo. Partagez le live. On va bientôt commencer. Aujourd'hui, le 19 4 mois 2022, Nauna Chili depuis Conakry. Hay si tawi hiɗa mari yimɓe ɓe yowitoɗa e mum ɓe hoolora ekkitagol daranagol hoore mum kañum tun hino moƴƴi fi honɗum aray e sa'iji kenen tawa ɓe yimɓe ɓe hoolorɗa ɗon tawa ko hamɓe hoolori ma ko woɓɓe go kamɓe kadi ɓe hoolori ma tawa kamɓe kadi hiɓe e jogande mi fellito hay si tawi hiɗon mari yimɓe dariɓe hay si tawi hiɗon mari yimɓe ɓe tañƴini ɗon hino gayna no yela kono heykano ekkitano daranagol hoore ma ekkitano ƴettangol feere hoore ma ekkitano hoolorgol hoore ma fi honɗum hino ara kenen ɓen ɓe hoolorɗa ɗon noddaɓe ɓe ronka notade tawa c'est tellement urgent noddaɓe ɓe ronka notade hara wona e salagol tawa kamɓe kadi koɓe noddu goɗɗo go ma hara hiɓe sifa ko wonɗa ko. Merci Ibrahim Diallo. Voilà. Hay si tawi hiɗa mari wako wiyete jawma jawdi hooloraɓe hay si tawi hiɗa mari dariɓe o moy waɗu ka hakkille ma ko ɓe mari kon wona an jeyi. Ça va t'aider mon frère ma soeur. Ko ɓe mari kon wona an ɓe marani. Hay si tawi hiɗa mari dariɓe kaɓe dari ɗon wona an dari ɗon. Koko maruɗa kon ƴettata a landotako koko marɗa kon ƴettata sonkata. Hay si tawi hiɗa mari walloɓe ekkito kenen daranagol hoore ma adna o hankin e hande wona gotum mo jaɓali famugol ɗum ɗo o wonay haasidijo o wonay felowo himɓe o wonay e wullowo inde yimɓe a yiyay hande goɗɗo sikka tout va bien chez lui anda ndiyam makko ɗan no fati par ko muññare mon nden serti chacun a des factures à payer. Hay si tawi tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des amis, tu as des relations. Sur qui il faut compter. Mais des fois, apprenez à gérer vos propres problèmes. Merci ma soeur Fatoumata Baldé. Merci Ibrahim Diallo. Partagez la vidéo.
wota jaɓu kulol, wota jaɓu kulol ƴettugol décision, kulol fuɗɗagol goɗɗum, kulol darnagol hoore mum, ɗum ɗon haɗe ɓeydagol. wattane yila nde yewtere nde mon yewte ɗo tentini sukaɓe ɓen, tentini mawɓe ɓen towɓe duuɓe, tentini onon sukaɓe wonɓe fuɗɗade gurdam, tentini ɓe wonɓe lannude gurdam de 60 ans ha ñande Allah muuyi. Les deux couches là, elles sont très dépendantes et c'est très dangereux. Hewtani en enen ɓaleejo ka sikketen sa yi nayejo no golla ko sike ɓiɓɓe makko ɓen barkali. Hewtani en enen ɓaleejo tentini enen haalayɓe ngal ɗengal pular. Kala mo mawɗo mum yiya e ngesa ma e atelier, kala dow mo mawɗo mum yiya no gollude mana haray kankon o barkali ɓiɓɓe ɓen barkali. Golle ko gollowo Allah yiɗi, golle ko gollowo natoyta aljanna, wona habbiɗo kaka yiite natoyta, par ce que mo soñjude ɓe o habbiɓe, o ala gollitirde ko Allah okki makko. Gollu ha maya, go'o no wonde e diman kaako, ñamugol ko golli ko dimu. Annabaɓen ɓe gollu ha ɓe maayi, mawɓe men ɓen ɓaawo ɗo ɓe gollu ha ɓe faati. Gollugol no wondi e lekki, ko lekki ɓandu no. Si mawɗo ma on gollali, docteur ɓe golla e makko, ɓe golla e ka jiifa ma, par ce que ɓandu ndun ko tagira ko yo gollu. Gollu jobbotoje maɗen sella, aynare ma nden sella, gite maɗen sella, koyɗe maɗen sella, ko ɗum nde tagira fim. Gollu ko lekki heege, gollu ko lekki hasidankako, hasotako gol. Hay si tawi hiɗon mari ɓiɓɓe, hiɗon mari kotiraɓe, hiɗon mari relation ji tawɗi hino dari, ɓe yoɓitoto ɗon e muɗum kono ekkito daranagol hoore ma fiyakeji maɗi, fi honɗum aduna on no sansude ñande wo ñande. Nanu miijorɗa piiji ɗin non ɗi woniri. Hewtani en ka yiyata mawɗo no golla, mawɗo no e ngesa, mawɗo no ka atelier mum, mawɗo no yaltino ɗaɓɓude dépense mum. Ɗum sikke ɗum ƴette ko heɓi kon barkali. Ko heɓi kon barka par ce que mo gollude ko o tagira fi mum kon. Ko o tagira fi mum kon, ko wondanimo e aljanna, ko wondanimo e cellal, ko wondanimo e dimankaku, iya goɗɗo no dariɗa no konti ɗum barkali. Il faut changer de mentalité. Ko ni fuɗɗori hari mawɓe mum ɓen no ka village ji, buy e moɗon hari no ka ko ɗowli, hiɗon jogi des hectares de terre, hiɗon e cuuɗi moɗon, hiɗon e nayi moɗon, hiɗon e beyi moɗon, hiɗon e nakoji moɗon. Goɗɗo iwi ka saare,
no jogi complet hoye ɗiɗo, radio mum gooto, montor mum gooto, chambre mum kon 4 mètres carré ko ɗum o jogi ka saare ɗum kadi o lu on ari wi'uma hiɗa tampi, o addori sukkar e lanɗam e beer e mayonnaise e photoji, o wi o ka village jogiiɗo des hectares de terre, noka galle mum no gollande hoore mum, no jogi na'i, no jogi dammi, no jogi gerte. Oɗa miskino en pauvre e luuso 4 mètres carré e suudu goɗɗo woni, o jogaaki si wona hunduko, o ari o wi'uma tu es pauvre, hiɗa tampi, hokkorma sukkar, o wi hiɗa tampi. Hooliɗa ɗum, sakutoɗa ɓiɓɓe ma ɓen, hande ala hay ko ɓannane ndiyam, ɓiɓɓe ma go woni escroc, woɓɓe woni drogueur, woɓɓe woni prostitué, woɓɓe woni voleur wuyɓe, woɓɓe woni des trafiquants. Ko nan no miijorɗa piiji ɗin noon ɗi woni. Way réfléchissez bien. Menen ko men immoto Fuuta Kollangi kam miside e keesu, menen mawɓe men no mari leeɗe ala ko waɗe, ala ko waɗe, men meɗen dogano, meɗen jeeja yimɓe fii cuuroy ñolkoy. O ari o tawi hiɗa mari leɗɗe ɗe jewɗa, hiɗa mari mango, hiɗa mari lemune, hiɗa mari goyaɓe, hiɗa mari buudi, hiɗa mari leydi, hiɗa fonti, tu es propriétaire de terre, ala gollande goɗɗo. Kanko himo ka saare mo e nder 4 mètres carré mum, lewru be ko yo yoɓu, himo gollande goɗɗo on sa'a mo bimbi e kikiɗe, avec 2 complets, montor goto et sukkar e lanɗam e beere e mayonnaise. Ce monsieur a réussi à te convaincre que tu es pauvre. Non miijite e yi goɗɗo no ɓaawo mawɓe men ɓe mbawɗa, e goɗɗo no luwi suudu goɗɗo, no o tigi way wo no wayi himo e tumbere leydi nde o jeyi himo e suudu nde wuji. Mais c'est la richesse. No o tigi way wo no wayi, a taway mo mari gesele, mo mari ko ne'ete, himo mari leɗɗe, e konno woni jawdi, konno woni jawdi. Si tawi ɗum ɗo wona jawdi, konno woni jawdi, konno woni jawdi. Allah dandu en galle ɓittiɗe, Allah dandu bani adama wonde e galle ɓittiɗe e suudu ɓittiɗe. An wo ɓikkoye ma koye wo fof e nder chambre goto, ça fait pitié. Son soli no ñaama, dame no ñaama, jongo cuuɗi no hulɓine, lakkere no ƴakke. C'est ça la richesse. Non. Donc haray acce mo kala golla ko ɗum woni barki, wona fi hiɗa ka saare, wona fi hiɗa gollude, wona fi hiɗa ka fonction publique. Hande mawɗo ma on feƴƴi gollugol, miñiraɓe ma ɓe duwaka gollude, ko an woni huɗaɗo, an non ko a huɗaɗo vrai vrai.
ko a huɗaɗo parce que ko a lampu guerto hiɗa créer des parasites ko an woni vrai maudit. Toi tu es vrai maudit. An wiwɗo mawɗo ma on wota gollu parce que hande hiɗa gollude an wota mawɗo ma on gollu. Ce qu'on appelle la malédiction générationnelle. Ana adi kuddi ka famille jimo. Yimɓe ɓe gollata ko yimɓe huɗaɓe, ko yimɓe jaasuɓe. Neɗɗo mo gollata ko neɗɗo jaasuɗo, ko neɗɗo mo Allah añi. Accu mawɗo ma on si mo suɓi gollugol, mo golla ha mo maaya, docteur jiiɓata mo ɓandu. O perdata dimankaku makko ngu, goɗɗo yawatako mo. Golle ko lekki, naatugol e suudu wona barki. Ɓawɗo sinnama kaari naati e suudu no konta himo nawni. Hande ko selluɓe ɓe woni ka cuuɗi, nawnuɓe ɓen no ka yaasi. Selluɓe ɓen ken no ka nder cuuɗi woko barki. Manduma ndun andinte wona fi ɗum ndu tagira parce que docteur ɓe ɓe huttete. Dimu ma ngun andinte ngu wonata ɗon sa gollata a nunna e fenade, a ñawa e penade parce que ala gollude. A wonay haasidi, a wonay humpaɗo ko wonno yimɓe ɓe jokki parce que ala gollude. A ukkay hunduko ma kon ko jokkama ala gollude. A wonay fenowo ala gollude. Donc haray hay si tawi hiɗa mari ɓe yowitoɗa e muɗum, siɗa faala lanɗan, siɗa faala ñamako, siɗa faala beere, sa heɓi probléme siɗa faala voyage ude, hay sino woodi ɓe yowitoɗa e muɗum, ekkito kenen daranagol hoorema, yowitagol e hoorema. Fi honɗum hino wawa arde kenen tawa on mo habborɗa ɗo o ala ko ñala wiya ton hande no jooɗi e nder otoje no darni galleji no mari business ji, tawa ils sont en faillite, mais ara o ganda an titti. Wota ɗum hode nde yaltitande mamɓe wota jamfoma, aduna daranaki hay e goto. Merci Habisilla Amadou Bari Sainatou Diallo. SKD Boy, merci. Tajabu hiɗa mari miñiraɓe habborɓe ma, ekkutuɓe habborgol hoore maɓɓe. Mo gollata natoyta aljanna ko min nawna selli wiiɗo. Angal gollugol ko yeddugol Allah. Tu as été créé pour travailler. Urana on sari ɓe waylu firongo. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni, ko golle wona haalede. Mi wondiri Allah tag maccuɗo ko honno wadde, maccuɗo ko honno jettirante, koye andu taw ko honno maccuɗo. Ya'buduni abdu ibada ko maccanga, maccuɗo ko honno golla, ko honno tagana, otowal ko honno moƴƴinirana. Koye ngal dogu, si ngal dogani ngal kornay ngal bona, jande ɗen fof ƴakko motero yoora. Ko ɗum mawɗo ma on hande koyɗe ɗen waɗi woni poto, ƴiyana ngala circulde. Ko ɗum waɗi hande mawɗo mon on ukkike hande hakkunde famille on fof sendi on, parce qu'il ne travaille pas. Ka intérêt makko on woni wokko ɗon o ɗibbirta haysi moƴƴana famille on. Le plus riche de la famille, même si c'est le plus con, il m'a parce qu'il est dépendant.
mi fillito neɗɗo mo gollata o wawata firude ɓurana on no o firirte non parce que travaille pas si a gollata Allah famintama qur'ana parce que o yiɗama siɗa jangude qur'ana on ko Allah woni ma yewtude siɗa juulude ko an woni yewtude Allah siɗa juulude a taroto woni Allah ko du'a siɗa jangude qur'ana ko ɗum ɓen tasi qur'ana no jangede deƴe ko Allah woni haalde o nanintama noon a gollata Allah yiɗamo gollata c'est à dire ko a yedduɗo déjà quoi angal gollugol ma a yeddiyat tentini noon siɗa selli hiɗa tagana angal gollugol bana adama ko yeddugol taguɗo ɗum o hino ayawal ngal honno ɓe wayliri ayawal ngal wonɗo firde ayawal ngal wona gollowo honno firrita ngal wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun si ɓe firanima ɗum fayda ɓe famin ɓe yewtete ha sikka wona fi golle tagiraɗa ko fi rewgol Allah ɓe yejjiti rewgol Allah ko golle hay bugagol tuuba ka dagi ko golle tout est travail waɗugol recherche ko golle hay siɗa wawi wirde yaaka kammu ko golle wonu tun gollowo taw woni ñaamowo ko goɗɗo ko golle c'est ça qu'on appelle la sorcellerie si ɓe firanima aya on honno famirtama adna o naafima terto ɗum ɗon naafi ɗum ɗon tagiraɗa yaw juula kodi ko fi ɗum ɗon tagiraɗa Allah wi ali ko fi julde tagiraɗa il n'a jamais dit o wi ali ko fi korka tagiraɗa non 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 ne transformez pas ça ndaaru aya wanga wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun sida fala famde aya wanga ya abudu budu ko ɗon darata taw tu détail ça e nder ya abudu no to maccuɗo abdu maccuɗo hombo Allah ko fiya wonu maccuɗo Allah ko wonɗum ko gollo kono Allah wi ko ya gollu qur'ana fo ko amalu fi honɗo sa waɗali amalu a wona ñannejo o pat mo wonɗa gosorde o mo gosorɗa bimbi ɗo ko an soodi mo wona an soodi mo sabunde nde wonɗa lotorde nde gonto nde yiɓ la subla nata aljanna gollata parce que ça ala gollude tu es un danger iko wa danger wonande golloɓe ɓiɓɓe men buyi hande no woni dealer c'est à cause de vous des escrocs c'est à cause de vous abus de confiance ko fi mom ɓe on waɗirde ɗum parce que ɗon naati ɓe exploitation humaine mawɓe men ɓen ɓaawo ɗo ko kamɓe luttayno fulawa ɓe nelde ka saare ɓe andinayi ɓe gollude oyayoy ɗum ɗuɗaade ko kamɓe luttayno ka fulawa ɓe nelde sa wi yo ɓe naatu e suudu an a barki kon ɗum développe Japon ko ɓay ɓe ɗanninira ka diina no moƴƴi men ha ɗanninayi kiki
kon don développe de Chine hande ko bay be danninira ka dina kala halo fi dina Chine a gollay si ananga may da hala fi Allah fi anna bajo wura e jifa himbe si ananga marayi tu dois travailler tu dois produire annabi Dawuda be tafwa be mai be gollude nela do gollu ha fati si a gollani a habbordo nato e dal janna non ko gollo nato dal janna je répète ça il faut aller écrire ça bima kuntum ta'maluna bima kuntum ta'lamun ko gollo nato dal janna ko parce que ko golle ma de darete si Allah yurme ma eten wa gollade ko gollo o jettata njoddi si lewru ma yi do ya jetti ko njoddi ida ande a gollali si lewru ma ya ga joddi yettete ngal ayawal nyande ngal fira no nella do alayhi salatu wassalam firiri ngal nungu bu yalta e ciudi o dum watta be fira julde ma no duudi korka ma no duudi hajju ma no duudi jokker ma en dan no duudi ina moƴƴi ko dewal mais si golle ala leyton ko a ñannejo wota juhe yawmal qiyama ya inna benna julde arali ga arle mi da jumme yaali fusara parce que wonno da ñamde ko fo anda kay ko do wadi simini ko alla pet marda gid ei ko lutti ko fo ko intérêt hoy gasi ko nene ko baba ko intérêt hoy kori sila fala kupi ko intérêt hoy ndara ko e mabbe harminde jon kupi ko intérêt hoy anda jon si goddo no yiduma akkiti hay si ko lewru wadugol ko wonda wadde ko ndara bay da wi da mari gido mais sa akkiti do juulugol da sikkude Allah addantama hendu ko fofa Allah haja kay ko julata bay nawde o nafitor ko an haaju mo woni jul ko am mari nafoore jul akkiti horugo ndara si tawi goddum sa afos ada tasa yalti bimbe ayi ka gollata to e pa mbu koy ma parce que kanko woni gido ya wadudo ko wonda wadande be wonda wiide be no yiduma acciti ndaren seeda lewru wotru pet accitu tundara lewru wotru pet ils vont te lécher orum buye mon sont devenus des mafias des escrocs andi no wonda wirde jawduno andi wonna dabban andi be adindema parce que danati e comparaison donc ara wi sa firi qur'ana on firo mo nelado alayhi salatu wassalam firi qur'ana on agollay si a firi non qur'ana on ko wobbe go firi no be way non a wayno a wonay poubelle aduna poubelle way poubelle yaw hande yaw be fu be naati ka cuudi sa landi ke be ko faybe be men men fay be moy men wonuka si alandi ke be bon ko no ala mo jude sare mi baba moja ta soro ma remi anyami anga wi arema tabi mabe nyama ko bi remu nya onno dum mo irta ay lemu ne jede no fo acci mo on barki wi e mo no c'est tout
si barki yalti e nokkure settu goɗɗum noon no arde chacun va travailler habbe tum crise no arde chacun va travailler parce que ɓen ɓe holorɗon ɓe suuɗoto on hay téléphone ji ɗi on nodda ƴettata là tu vas travailler away Allah ko ngal ayawal ɗon ko o nodduma ko e golle illa liya'buduni ko yagol ko ya wonu maccuɗo makko o nodduma si goɗɗo wiima ɗon ko fi ya juulu ko fi sa juuli gombo juulanda sa juuli gombo juulanda si a juuli vitamine ji wonɗi ɗin ka ɓanduma wona en produit ji ɗi ñamitemo ñam mais gombo juulanda harayɗa tagata gombo juulanda si a golli a naffay million ji yimɓe sa juuli gombo nafuɗa chaque ligguji ko warima nafuɗa mais sa tuti leggal ñuugi sondu ko ɗum mawɓe men ɓe heɓay barke ɓe heɓay teddugal ɓe heɓay neema kala ka ɓe waali hande ko neemaji on ɓe taw ɗe leɗɗe ɗe wonɗa yewde ɗe mangoje ɗe lemuneje a he sondu ara ñaam incha a juuli comme naftor l'égoïste que tu es ko ɗum ɓe ala promotion fu sona darne juulirde mais hiɗon darni juulirde nde ala heewde hiɗon ari kadi hiɗon piide wonde hiɗon fokkitani kadi wonde ko juulirde wonɗon darnude ka ko compétition wonɗon e mum ay siko juulirde ndeɗa heewali ko no darndeɗo siko juulirde juuloɓe toon ɓen fof dogi haɓani on darali ko noon ɓe doginde ko ɓay ɓurana no fiiro mo gollata c'est tout sa gollata wallahi siɗa ñamude ko harmi sa jangi qur'ana a famata si ala gollude sa jangi qur'ana a famata siɗa mari jawdi sa jongi qur'ana faamu ɗum no ton siɗa tampi sa jangi qur'ana faamu mum no ton siɗa ko a toñowo siɗa jangude qur'ana faamu mum no ton siko a toñeteɗo c'est à dire ko alhaali mo wonɗa e mum on famata qur'ana ko ɗum wota jaɓu goɗɗo firane qur'ana ugginano hoorema nder ton daara waɗa vide ndaara aye si Allah yewtima nanay min nawna selli mi yewtete ronka nande parce que na kenen na fréquence gotare wonde mais si Allah taguɗoma o yewtima nanali aray ko an sali sina ɗum so yewtima tuma nanay ɓay kanko taguma si Allah yewtima a nanay ta natuɗo e wordo warda ka gaburu ko arabu kal janna ko beppale waw ko penal goto anda ɗengal ko ɗe haala honɗum Allah haalata goto anda ko haala wonɗum sayyidina Jibril haalata eɗen andi noon haala annabaɓe hono haala malaika goto anda ɗum si malaikajo yewtilam min nawna selli koye ɗengal pular mi nanata mi sikkay ko pullo si Allah yewtilan yawmal qiyama mi sikkay ko pullo si Allah yewti bana adama ko ɗengal ngal nanata kono hollaka ka haala ma o haali buye mon hande ko kulol haɗi yetton décision iwgol ko wonɗon e mum kon yahon e ko falɗa ko kulol haɗi na fus ko kulol a hulu ina andi ka wonɗa ɗon wonaki ko wonɗa e mum kon wonaki kono ɓayiɗa huli
hida suti gonga kan hida suti button hida suti aljanna me hida kuli mena me yaltino mu nebi non mi da fala hunde mi yahana ci tawi na goddo mon toñude moi je m'en fiche da fala buttinde ta iru peda ko goddo halata ma ko goddo mijoto fima wata nato e comparaison e competition wata nato e felitagol bida rewno dum mina wadi dum gonnu ngaroita nate dum gonnu ngaroita hanna me wiata maccangako na ko to yobde facture jimani kombo yobde facture jimani ko kambe sibe dejutude be mijitade fima. Merci depuis Portugal, Ibrahim Bari. Merci. Si la facture jimani, camion de yobude. What is l'umbao? Si tu veux vivre. Si tu as wonda don no woni, alhamdulillah. Aventure c'est pas mauvais. Si tu as no wona ko ka par rentrer chez toi. Kenen. Il faut recommencer à zéro pour s'en sortir. Piji gono ton a chaba e fudda ko zéro. Inna vraiment gadda ngurdan do nangurda. Da ngurdan do nangurda. Ngurdan da beji nangurda. Merci depuis la Belgique Hushainatou Diallo, Abdourahmane Ba, Malal Fafaya Diallo, merci. Partagez la vidéo. Ko fenande illa liyabuduni nafi julde hala ona do fi dun Allah tagrim accito ara judna dum illa liyabuduni nafi korka Allah no wawno wiide ko fi julde mi tagirma ira wawi hala buri Allah ko wi ko fiya wonu maccungil kollangi gi yowitotako goddo gi yuruminkintako gi wullitotako gi nyamatako habba parce sida nyamude ko anda ka iwi anda ko nyamde ko min ni on ko wadi si Allah wi dum ko bay mo andi ko gollo natal janna mo gollata ga yita yaata sikki do laabi ka si laabi fejje an won do wiide mawma be naata ka suudu ko gollo natal janna mo gollata natal janna ka yita yaata mo kala ko maaye mon ko ngolum sa maayi da gollude sa immeto ko be ni grand jongar de no gollude cher jonde an natal janna on wonto il travaille ko adimo parce que sida golle ko adimo boy fini e parasite yaga dum ala no gollude engil ari ala gollude o yali jokkule mun de fo yori daddi fop yori ala no gollude konno no wonno da nyaamude do ya waynondir bembe wonno da nyaamude tu as des problèmes ala jangani on yo hal no taw o ko me wadu konti mi da nyaamay no ko mi gollali ko wonno nyaamde ko jaga wadaki goddo no accident ji tension ji jabbe jaga ko mi wonno be nyaamude wobbe no sokan eskur jaga ko mi wonno be nyaamude jaga hajju amon ko nyogu hajja ngani don dari do wo mi ala no gollude jaga mi da nyaama yimbe allez-y au Japon, en Inde, en Chine, ko golle wadi be dum kori ha yetti illa liyabuduni arabu jari firani ma dum do ko firi ko ya yafo aduna on ko firi onafi ya wonu ingénieur onafi ya wonu chauffeur jo onafi ya wonu remowo ko fi ya bitinde ara yo daynima
mo gollata non firo mo firata gonno to wala sanani tuube helloɗe yayaje wama khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun ara Allah ko tagi ren ko dayini o gollata kori ko sustafirde ayawanga parce nder alawangal no ton wota tor nder ayawangal sa naabi nda ndaringal no nder to wota tor Allah hida to wota habbor wota hoolor goddo god fu dum fono nder maggal ay kay abduda kaya abuduni da afira dum hitande soit fo no nder to ko pat wonno go sorda bimbi do ko an sodi patton bravo ko gal janna ko goddo go sodi mo attention sabunde on dum do torda ko yangani den sabunde gal janna wana yangani de ko bodda nyaamude ko dum e birda bibbe ko dum e birda bibbe ko exploita ko dum e birda famille ko non ko min halde do nawnube tawaka ida nawni ala affaire tawaka wona fi sonnabe jombabe c'est ton propre droit ida gollude won gol e suudu danko biddo defa wuppa ko golle wona fi dum min halde be min halde fi mum be wonina yaltino ka video ferndo be andi le chercheur se reconnaît be andi be ton be kander ciudi be la boy ko e nder dum waliw yaltata waliw be créateur be nder mabbe yaltata kono non docteur be hutorte parce bay koyde wietede potu koyde no ton be nade potu kanyu ari neddon e actif o iwi e actif o ari inactif koyde wona e potu juude maaden wona e potu gite maaden wumida e tinna comprimé ko wonda nyaamude kon e pikirje e ndiyam ko wonda jettude ko dum bay bandu man dum heyre ma de boje ma den wawata lotude yaltina a heba tension parce que toxine no dudi heba diabète heba cancer parce que filtre jimaade ngala gollude filtre burdo mawnude ko gollugol sida gollude hida wallitaade heyre de sida gollude hida wallitaade jobotoyde sida gollude hida wallitaade aynaare man sida gollude hida lotude gite man na dum jalisi no habbima si a gayni do nga tawi Allah subhanahu wa ta'ala yalti toya mo gollata si yewti toy damar problème ala je gon ndar me jakamela no gollude ajay gon e mela na gollude kon mari golla ko Allah wi uta gollu si tawi a gollata anniya ma hebugol bibbe a holli soroma remi a nyami ko ya remu bibbe mabbe nyama bibbe mabbe kadi rema bibbe mum be nyama ko non do yar en wi nawnudo felaka nayejo felaka wondube dewgal felaka be golle mum boni hakkunde don e dabbugol golle ben kadi felaka ya toujours des exceptions on va pas tout généraliser donc si on toɓɓere famama feƴƴen julde ba merci Diallo Daoud feƴƴen den toɓɓere ɗon ko ɗum waɗi si Afrique no tampi parce que sur le continent qui ne travaille pas on travaille pas tampere ko honde tuma naati Fuuta ko honde tuma tampere naati Fuuta ɗo ko tuma woɓɓe wino woɓɓe naate ka cuuɗi accire ni remugo accireni newgol ma heɓi mbuuɗi accireni kon tuma tampere naati menen komin immoto keri sari min golle min yaada e sora men Ceerno Bocar Kollangi min yaada min gollo komin yahayno naada dammi ɗin ka kula kikiɗe bimbi ya accitaɗi golle tout le monde travaille min remay sunture walta ta na kono woodi
si pati amen no defde ko natugol tun ka nako bio naturel andal ko pikir serum gordo gar aya hay dun tun woni tak nyamakko ko dum be ittata be ara kono hay dum jori adali arali be andi tali natirine soy si a gollata docteur be gollante may donc ara wi hay si tawi do mari darani be on kono ekkite gollugol fi honɗum dariɗo no jooɗo dariɗo no morta dariɗo no nangge soke dariɗo no naw hiɗa nodda mo kenen ronka jettude mais ko woni kon ka jiifama jam fotako ma salotako ronkata donc wota jaɓu kullol mangol haɗa suɓoɗa fi honno wurirta so tawi ka wonɗa ɗo hande wonanaki golle ɗe wonɗa mum ɗe wonanaki faut rentrer il faut rentrer koɗi ittugol kullol e ma sa andi aduna ko jippiro ko piiro ko golle mais a hulata mais sa sikki noon hiɗa duwa fawtade c'est là le problème sa sikkina yo sattu c'est de problème yetten toɓɓere men ɗimmere nden neɗɗo si hoolora hoore mum hoolora Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓuray heewde kon o yahay o yana ma o yaha o yiiɗa yimɓe o miijooɓe ko ɓe wona c'est très dangereux mi fillito si goɗɗo hoolora hoore mum c'est à dire mo mari insécurité o yahay o ɗaɓɓira goɗɗo sécurité giggol tañƴinagol ko ɓuri heewde kon tawa ko kanko créé on image fi on neɗɗo ɗon ka hakkille makko si tawi noon o yehi tawi wona noon woniri merci lamorana sanamaki Papa Diallo o si tawi neɗɗo on noon yaltitanimo ka kanko o joganoki o tigi ɗon ka o miija ɗon o mono o tikka o sikkay mo ɗayna ma himo jamfa sabu mo o miiji on yaltanalimo ka o miiji mo ɗon o sikka himo perdi goɗɗum kono ka haqiqa tuma kala goɗɗo yaltitanma ka a miijamo ɗon kanko koko woni kon o woni na hunde changé makko probléme on ko miijo labbango perduɗa c'est tout le problème tu as juste perdu une idée des images que tu as créées sur une personne rien de plus parce que tawakkal ala llahi ala imanu ala hawlora hoorema c'est tout tu es dans l'attente joni noon yimɓe ɓe gande en wiiɗen e nder aduna des intérêts interdépendance ko Allah petti yiɗuma ko Allah petti yiɗuma min nawna selli mi filtoto ɗum ha ñande mi maayi ko Allah petti yiɗuma min mi yii tout est intérêt ko Allah petti yiɗuma yoy windu ɗum pet marɗa giɗo ala giɗo go sono Allah kala ngal iwruɗa si tu rentres dans les détails c'est des intérêts min non c'est mauvais joni non tu veux exploiter quelqu'un tu veux que cette personne te donne de la sécurité de l'abondance lui-même il n'est pas en sécurité amiji ke donc hakkillema a créé un personnage il n'existe pas wondira non e o tigi
o yalta ko o woni konge ma inna o jam fiike lam mboddi ko juuti ɓoorade ko nde boddi wona tooke may ɗon nde woni ittude ko ɓuri ngiɗi bappa pervers narcissique ko pervers narcissique ngujjo ko ngujjo naafiki ko naafiki si on fotti bon il a quelques masques désir ji maɗin vont te tromper fantasme ji maɗin vont te tromper o accilan yurminde o hawkilan ko an hawki hoorema ko an woni yurminali hoorema Allah wi ko tagirma ko ya gollu a wi ko piigo tinde leydi a jokku yon non a woni honɗum ñannejo haasidijo no ñaawa tun yimɓe no fela tun yimɓe no yaltina yimɓe tun e diina no waɗa yimɓe ambargu tun no nodda yimɓe bonna inde yimɓe se ko an ɗaɓɓirimo ko wona ko waɗi gollugol no moƴƴi siɗa gollude si ari si yehi sino ɗon si ala ɗon sawa walla mawɓe men ɓe ɓaawɗo wallahi a iway saare arta koko maɓɓe fu ñaamo ton haa hoota haaji maɓɓe ala ko joro joronnoɗa haaji maɓɓe ala ko wonɗa dogude hiɓe jogii nayi sa yi kosan menen kosan haa mi iwi fuuta kosan iwattaka nder suudu am kosan ana noon kosan o kosan de are no wengi ka ɗaggal ɗon nete beembe no waɗa kaaba e bantar e kare pute o goɗɗo yahayno turna arda e pantalon hoye ɗiɗoyi haaji maɓɓe walay koko maɓɓe ko ñaamoto ŋa kadi yiwa ɗon ɓayiɗa feeti tokayatna ko kamɓe jombanayma ka économie maɓɓe ƴetta ɓe jombana senti palera fe parce que honno yiɓe gollude dimo gonnoto hono bappa ani waɗana liila hande sa yehi a arti koko maɓu ñaamete ha hoota ko ɗum waɗi si yehi kene gartata par ce que buy si ari ɗo sa yi ɓe neɓata kaka jiifa maɓɓe wuura c'est là le problème ko ɗum woni ɗum a wiwata ɓe gollu a wi a barki hatta ɓe sohɗoɓe heɓe ndaara tili heɓugol maccuɗo c'est joli joni noon ɗum ɗo fi an ala gollude conséquence mum ɓurɗo huɗɓinade on a yahay yowa jikke e goɗɗo créa image créa bani adama darantoɗo lan yurminowo lan wallowo lan yiiɗowo lan molowo lan lootowo lan wujalan nebba naadoyowo lan aljanna o ronka non yaltutude ka habbiɗamo ɗo ɗum ɗo noon addane tikkere e monanagol mo perduɗa sikkayɗa a perdamo ko miijo laɓago perduɗa c'est des illusions c'est des fantasmes no way ko goɗɗo walata hoyɗude himo e étage ji mo e otoje c'est la même chose wona otoje ɗen perduɗa wona étage ji ɗin ko miijo ma gon koyɗol pet perduɗa ko koyɗol pet koyɗol hay si tawi neɗɗon no daranima aran mo mari few mo daranima holla o darantoma ha koma holla kadi o darantoma iɗi fof si o tigi noon feƴƴi o étape ɗo si o ñawdaki si o waɗali thérapie o anda son corps a été créé pour travailler ko kanko woni responsable gurdam makko ɗan ko kanko dowa daranade gurdam makko ɗan si o andali ɗum ɗo si o feƴƴi ɗo tun o wona toxique hay ko parti ɗum ɗo si o heɓi o choc ɗo o ñawdaki si o lumbi ɗum tun o wona toxique un vrai danger un vrai sorcier hande kadi ko woɗatamo kaari no waɗi accident kaari maayi kaari nawni kaari seedi e ɓengu kaari feyti c'est un sorcier parce que hande kadi sona négatif sona quelque chose qui est négatif ça ne l'a pas heureux
ko ɗum kayɗa ɓe jento radio France wi BBC wi o radio ɗo wi politicien jokari wi ko ɗum ɗon fof a nanirtamo konngol gotol positif. Il devient toxique. Simo mari ɓiɓɓe haray on gaynaali, siko ko marɗo kociraɓe jajiraɓe haray on gaynaali, parce que si o naati ka galle ma, sa etike ha o naati ka galle ma, yani ko wiyete kuddi, la malédiction haray ko ɗum naaduɗa ɗo. Tu vas sentir ça dans ton travail, tu vas sentir ça dans tes relations, tu vas sentir ça dans ton corps, ko kanko woni nder ton. C'est un sorcier. Il n'attire que la malédiction dans ta vie. C'est un bateau. Ko on tuma kongol kala ko nanirtamo c'est négatif. Ko kanko yottinda fatundeji ɗin fof nawnaji akkida kani ko kanko nanirte fop. Si weeti bimbi o heɓali nouvelle négative kanko o nawnay. Si gurdan goɗɗo jiwaki lui il est mal à l'aise. Il se sent à l'aise lorsque quelqu'un est détruit. Na yurmeteɗo de o sikki o kaari no yurme mo mapani yimɓe ɓen no c'est ce qu'il consomme. Si a naadimo ka galle ma il faut filtrer ceux qui sont chez toi. Neɗɗo mo gollata si o ari o étape aranomo mi haalanma ɗo il crée des illusions koyɗi wona gonga. Si tawi ɗum ɗon jannare mo yo yiltito e gurdal golle o feƴƴi o yaari yeeso a ƴetti on a naatimo ka galle ma tu vas regretter pour toujours. A ƴetti on a naatimo ka bureau ma tu vas regretter pour toujours. A naatimo ka magasin ma tu vas regretter pour toujours. Parce qu'il a déjà choisi le mal, la malédiction. Donc, faites nden ɗon toɓɓere ƴetten toɓɓere men sakkitor nden haray an neɗɗo andu hiɗa mari droit. Allah no jonnuma droit ya'a dandu hoore ma fillito kala bane adama arɗo ka hoore leydi ɗon Allah no jonnuma droit mana haqqe ko haqqe ma an ya dandu hoore ma. Kono dandita hoore ma gollal gollugol ko dandugol hoore mum honɗum yanugol e ko yiɗa wonugol ko yiɗa. Escroquerie, prostitution, abus de confiance, hypocrisie, maladies diverses. Ko haqqe ma c'est un droit. Hiɗa mari haqqe dandugol hoore ma ɗon ko feere. Hiɗa mari kadi haqqe dandugol hoore ma ɓen yimɓe lorrayɓe. Hay e nder dewgal wonɗoma lorrude nder dewgal hiɗa mari droit dandugol hoore ma defandugol hoore ma. Kono non wonɗoma toñude on toujours hollay a ala droit defandugol hoore ma. Manto ɗum ɗon faut prendre un bic tu écris ça. Kala wonɗoma toñugol non enen e wiide ko tappugol tun goɗɗo piigol mo jattamo non. Goɗɗo no toñire hay diina, o toñire hakkille, o toñire dewgal, o toñire fii himo hakka hakkille makko kanko heɓuma ma o toñire ko nene goto yimɓe no rewa ɗi laaɓi. Ɓiigol goɗɗo ko bee waɗanamo ɓay ko on nene goto non ko toñe. Wiigol ɓiɗɗo ma ko bee o jomba oɗo, ko bee o wonira ni, ko bee o hajjina, ko toñe. Wiigol goɗɗo ko bee o famira ni diina no an famirɗa diina non ko non o duwa famirde ko toñe. Mais yimɓe ɓe wattanayi laymi wano min ɗo hiɗen kafi Allah ko gonga, hiɗen kafi ɗengal ko gonga, kono en kafa miijo. Non en kafa miijo.
no mi miijorto Allah non wona no miijorto ɗon fi Allah non hiɗen kafi Allah c'est vrai hiɗen kafi neɗɗan kaku c'est vrai hiɗen kafi leydi ni hiɗen kafi kammo mais ka miijo c'est personnel wono min no mi miijorto Allah non puy na no miijorto Allah ko mi jaɓu na non ɓe miijorto Allah si mi jaɓali miɗa toñude ɓe wono min Allah hangon o muñaka muña waɗa muñare on ɗo min pour moi si Allah hangon no muñi c'est que mo loyi o muñano homo kanko ko faala ko ɗum o waɗa sanga ka o faala ɗon ene o faalirano ɗum na muñalo si tawi goɗɗo waɗay ko faala fa'alu lima yurid no o faalirano e sanga ka o faala ɗum na e muñare jeeya muñare no humodiri e lo'ere e an non a wi Allah ma no muñi min minni Allah ngon ɗaɓɓa muñago ɓayo lo'ere andi philosophie men on na goto fi Allah koye mi jaɓu ɗum sona ɗum hara miɗa toñudema sanga inni Allah ma on no muñi minni no ko be jaɓa no seke mi toñima ko wodanilan ko jaɓugol miijo man tuma adna on adimma a boyto akira ton hendiɗo mo winna muño ñamuɗo haqqe ma ena muño Allah ma on no muño helliɗo mo muño Allah ma on no muño jonno ja akira heɓali adna heɓa akira donc neɗɗo tenti pervers narcissique moodima ma ɓenguma ka couple si tawi himo toñudema ko attoto andindema taw a ala haqqe defandugol hoorema ko ɗum wattotoma andinde noy wa leydi si lanɗo no toñude ɓe laami ko attotoɓe andinde taw ɓe ala haqqe defandugol droit ji maɓɓe ɗi ko ɗum yiyata iɓe rewa ka diina ha nanira mo yimɓe diina no inna ko Allah addilan ɗon wasina onon ko seytane addi o ko ɗon nanta ɓe enna sa murti so murti e hoore lanɗo on o naada yiite aɗa o yalti diina sikkay ko lanɗo on jeyi diina ka ndaru point c'est des points très fort mais ɓe innata lanɗo on ko ɓe wonma faggude ɓe ko ɓe wonma faggude ɓe laamiɗa ɓe on yoɓde billet d'avion ma ko ɓe wonɗa gollande ko a gollo ko ya golluma fulkanoɗa ɓe halantama ɗum ɓe innete noon an wonɗo arde juula ɓawo maɓɓe on ko Allah addimo an ko seytane adduma ɓe innete si a yalti ley lamatere makko a yalti diina kono ɓe wima ko kanko jeyi diina kan ɓe wiyete woni rewmo himo addande men karbira si a salike ɓe inna hawariji ara noon ka sariya leydi no jonnuma droit ya waɗu ɗum ɗo ya défendre droit ji maɗa sariya mo joɗɗinɗo lanɗo andi lanɗo enen ko bani adama wonde yiwde ko ɗum tampini lanɗo c'est toute une institution c'est-à-dire ko suudu ko ɗum waɗi ɓe votanayi laamu ɗum budget ko suudu enen ko bane ko ɗum waɗi parti politique enen ko neɗɗo wonde yiwde non ko personne moral kay ko ɗum tampini sina ɗum ittugol mo adda goɗɗo no newi ha mono nde wonno ko goɗɗo wona rewede ittotako sanjotako kanko himo ton ko o représenti kon no ton ko o représenti kon ko ɗum ɗon gollirtege mum wona kanko lanɗo on himo ton en tant que personne physique himo ton haaju men wo ala yo ɗum ko fi ɓengu makko e ɓikkoye makko
ko o represente kon ko ɗum wonde goɗi kono ɗum fof no mooɓa waɗa e gum ko Allah addimo ko cheytan adduma ñande nanɗa religieux ji no innama ko Allah addimo yaw darɗa yeeso mo hin ko on mo addila min ko on mo addila kala jonni mo mene ko woni kon ka jiifa amen ko ɓe ari ɓe jatti men konsi men soodi carburant men soodi maaro men yoɓi taxi ji koko wona votere ka ensemble yo jonne komo jonni o ɗum eɗoygol la ilaha illallah donc haray andu en tant que être humain tu as des droits à défendre non négociable hakkunde ma e modima tu as des droits non négociables yewtere ala to ko o waɗa ma o waɗa kono noon ɓe andinte ko ya jaɓu samina watana banadama waɗantake ɗum de samina watana ɗum ko hakkude ma e Allah samina watana minani mi jaɓi ko hakkude ma e Allah ɗum kono hakkude ma e banadama mi nani kon no hikki ɗon no wondan lange nafoore ka haqqeji an ɗin no jiiɓa voilà a woni banadama sina ɗum ko yiite wonɗa yawde a naata yiite sa defandata droit ji maɗin si Allah nangima yawmal qiyama o naadete yiite ko min nawna selli wi ɗum par ce que mo wawnoma wadde dammol o waɗanima dammol si a defandali droit ji maɗi a ma e tungo naata yiite par ce que a jasini tagu makko ngu pièce ji ɗo waɗi e maɗi nga gollitiral mo wawnoma wadde leggal fello si a defandali droit ji maɗi a ma e tungo yiite donc yimɓe on mama toñude ɓe immoto tum ɓe daro ɓe holle wasina a duwa ka ɓe dartade a duwa ka defandude droit ji maɗa a duwa ka yeddotirde e maɓɓe ko ɗon fuɗɗorto a duwa kala yeddude a duwa kala jabade a duwa kala tajitude kongal ça fait mal joni a taga goɗɗo himo mari taguɗo mo no wi no mari droit ira jiblitiro o duwa ka yeddotirde ko waɗi awa nunɗa sa yiiɗa taƴede a yiiɗa yeddude a nunɗa a duwa ka heɓude miijo a duwa ka heɓude faande a duwa ka yaltinde émotion ji maɗi ko min woni lanɗa ko min woni moodi ko min woni ɓengu ko min woni mawɗo ma on foin kono na an tagi mo ka ko an tagi ko maaro ko wonɗa ñamde giɗa andi no ko fuɗiri maaro ko wonɗa ñamde ko iɗa andi ka ko iri ila maaro fuɗɗa ñamede a nani maaro no lelli aduna o dandi ko gabbe jelu maaro wona ñamede ñalla ƴiƴam wonɗan dogude ka ɓandu makko ɗum iɗa andi ko litre jeɗu ko an gollinde ɓooƴe makko de komin woni foin wona ya haalo wona ya ñitto wona ya wullito komin woni aljanna ma iɗa andi ko aljanna woni aljanna no wona koyɗe ma a feeti jannatul ala aljanna to ɗangiɗa fempi ka leydi ga inna aljanna hiɗa ñamude yaha wurgo hiɗa haala fi aljanna no ley koyɗe ma hiɗa feeti hiɗa towñude hiɗa ƴakkude yimɓe hiɗa sikkude tu es qui où are you descendez sur terre mon frère
Les gens ont des droits à respecter. Kala ko wiuda ma kala ko waduda e fe jaabagol yawre mabbe den toñe mabbe den feetere mabbe den be kontay dum ko a murtudo kari murti naki kawariji karebe kafu kafa sofalita haray min nawna selli mi wi'ima hida mari plein droit defandugol haqqeji maɗi e kala fiyake wota toñu wota jaɓu non toñede si a rewi sa wurirali ni si a maayi a yehi a tawoy Allah hiɗa ñittade hiɗa waɗa hiɗa wi'a kaka yite yata taw par ce que a tawoy Allah hiɗa moni a tawoy Allah hino monanima. Donc yewtere men ne ko ɗo woni hattude hande mi weltanike kala ƴettuɓe tammu jeddi page Nawna Selli Sawdani. Merci Mama Kaniba Abdourahmane Ly Hadja Bari kala wonɓe suttende oɗo page wontiranɓe lagine wontiranɓe États-Unis Bam Mamadou New York ko Ceerno Diallo Modi Boubacar kala wontiranɓe en France monsieur Saliou wontiranɓe en Hollande monsieur Abdourahmane Pekos wontiranɓe en Belgique Fatoumata Balde Fatouma Sœur kala wontiranɓe en e nder bange aduna o anduɗo no supportude page Nawna Selli fiyo woɗi wonde miɗen weltani o miɗen wonno merci janam sili. Assalamu aleykum wa rahmatullah.